laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin nabiyina muhammad ibni abdillah sallallahu wa sallam alayhillah amma ba'du. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ara ɓeɗo ko musidɓe julɓe landiɓe landal e mawɓindirgal lande goɗɗe goo woni su'alu mutadamminun li as'ila. landal maɓɓe ngal woni ko honɗoni ñawoore e humugol dewgal wonande sonnajo hara sonnajo on no wondi e reedu, kono hara humuɗo on anda sonnajo on no wondi e reedu ndu. si tawi feeñoyi himo wondi e nduɗo reedu, haray dewgal ngal boni kaahingal heddi kangal wonnoɗon sellugol. si tawi o jibinoyi ɓe humitay dewgal ngal, ka dewgal ngal humitatake, ko honnu woni ko jokkata ngal ɗo dewgal immorde e ñawoje sharia islamu o. naqulu billahi taala attawfiq wa alayhi tuklan wassadad. kanko ni hawrindinowo, kanko ni tiiɗinowo ñawore humugol bimana dewgal e dow reedu. karamokoɓe diina ɓen waɗani ɗum dame wowli fi muɗum moƴƴa, ina jeeya e ɓurɓe wowlude fi muɗum. imam ibnu rushdin rahimahullahu taala ka deftere maɓɓe bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, hiɓe waɗi damal fi si dewgal waɗi e dow reedu, ma ɗum si reedu heyɗiti e nder dewgal. ɗeɗo ɗiɗi fof ko yaadude haala muɗum. ko wano noon kadi no waɗi deftere yewtande innetende fiqhu al usra lil muhajari, hiɓe waɗi kamɓe kadi ngal ɗon damal. ɓeɗo fof ɓe wi masala on hino lurra, kono ko ɓuri jiccude sellude muɗum kon ko qa'ida mo ibnu abbasin radiallahu anhuma wallini on wi'i alharamu la yuharrimu lhalal. oɗo ko qa'ida moɓuɗo piiji ɗuɗuɗe nder dewgal. woni hunde harminande nden nde bimana nde harminta hunde nde tawata nden ko nde daguinde. woni ɗum bimana zina on koko harmi, kono zina on haɗata ko dagi kon woni dewgal ngal. reedu ndun ko ndu harmu ndu, kono ndu harminta ko dagi kon woni dewgal ngal. oɗo qa'ida hiɓe yewti fi makko moƴƴa. woni ko honnu woni e muɗum imam ahmad ɓe maki si gorko jombi sonnajo on ari tawi o sowaki, o sowike e dow muɗum haranamodi makko o sowani, ɓe maki ɓe naali dewgal ngal haray boni ɗum ɗon bonnata dewgal ngal. kono hiɓe wasi yo neɗɗo on yo terto accita on ɗon sonnajo, ko waɗi o holnaki e nder ɓeygure makko nen, kono yowdirta ɗon waɗɗagol helugol dewgal ngal ma bonalngol hoore mum dewgal ngal. kono noon kadi si neɗɗo jombi sonnajo mo tawata hino wondi e reedu hara o anda, haray si o andoyi e nder muɗum ñawoje yowitotoɗe ɗon nder reedu ndun, helata dewgal ngal, bonnata kadi dewgal ngal, kono harmay hakkude maɓɓe yiidugol e dow ndun ɗo reedu ndu tawtawana jombuɗo mo on woni saabu mayru. ko adi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki kala gonɗinɗo allahu subhanahu wa taala gonɗini dargal, dagantako mo nde o yarnata jayru ɗimmo makko. woni goɗɗo go yiida e sonnajo ha o heɓa reedu, goɗɗo go duumo yiidugol e makko e dow ndun ɗon reedu hara wana wonɗo saabu reedu ndun on, ɗum ɗon no harmi. ko ɗum si ñande awtas nde maccuɓe ɓen e horɓe ɓen wona sendanede julɓe ɓen, nelaɗon ɓe makayno kala jonnaɗo korɗo e moɗon so yeehi yo waɗu istibra. istibra woni yo joɗɗin korɗo on, o ronka yiidude e makko ha son korɗo on fiilaye goto, ande reedu makko ndun wonda e sowande on. say noon si daganomo yiidugol e makko, si tawi le o ardi e reedu haray koyo accu yiidugol e makko ha ñande o jibini. hulasa on woni sowa gongol bimana bonnata dewgal ngal. si o ardu e muɗum wo, si tawi o arhimo laaɓi o faggoye nokku gowo ɗon haray ko gorko on jogoto, so faala o hela dewgal ngal o inna o seeri. kono si welimo wawde kontinde dewgal ngal, karamo koɓɓen e konnguri ɓurɗi sellude jiccude ɗin, ko angal helugol dewgal ngal woni ko selli. helugol dewgal ngal koye gorko on hotata, sharia on hela